Ya kemet jong kolong kemi ke belak klano dari jisak tenra ke arsaka ha mulai mudat bagi ya jan lat umjan ha kajan miet jong kalai terik unai wing bar ha sa terik la pendap no e ke pos marten ya ketai kemi ku mujulong ke rukom ya ketai kolong kemi latip keteng de kong ladisa ya urat ke badan kembasan paus nam karta kemudian ke senong kenbak malai ke bahap mau sendam si adi blok bak bosong basa ha mulai ke masar kemudian kelma ku kolong kemi ke lasat tenra ke arsaka kemudian ya registration number ML05AA6505 kabarang cross na siliang ke sok banit phai chilieng katai kolong kemi ka don ya wei kun chenrang barang afes nam karta kat kum ke jethu ki bhayeng ba katai kolong kemi kadai ka bom tan nok chu bat ka basong masa balau jong khu ni hamolai kan tan masar ka batrei ha ka warden kesi school ka badan hamolai ban na kaliang ki bhayeng hadir madep ek posmaten kin ra be chisnong jongka ban pendep ek met ka basa jongka susul ong robo te nongnya na kaliang ki bhayeng kila ujor ka jar hamolai police station pan na kaliang produk ki register case yak te ke jingjah